Odi odi. Karibu. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Muraho papa. Amakuru yaje. Amahoro. Muzutse mutesa. Tuzutse neza. Ni mwese muherutse kwimukira hano vuba? Yego ni twebwe. Numvise amakuru yanyu. Ndavuga ati reka nzinduke nze kubareba nyine mbamenye. Kandi ngambakire hano no muri no muhana wacu nyine. Ya mwageze neza. Natwe twahageze n'akazi rimwe. Nuko. Nubwo twashitse ahangaha. Reka tubanze gatwibwirane ga nanone tuganire gatwamenyanye. Yego. Jewe nitwa Revera Pasiteri Zikiya. Ndi umusita ntuye hano hepfo gucya yanyu gucya bukeye. Ariko wobaza ngo se kwa Pasiteri Zikiya ni hehe? Tibo hamenya kuko abantu benshi tibaramenya ko nasengewe. Kumvishijeho hawibwirana k'abanyamushasha. Yezo. None suko abagabo bakuru namwe kera mwataye umuco ntimukimenya kwibwirana pe. Ariko mukecuru we ivyino itonde nawe turaje turebe ni iminsi nga ayaye kabisa twente twotumuco. Ya paika. Ngaye nawe nyibwiraka. Jewe nitwa Orida Nyamajana. Nuko. Ndi umunyavyinshi. Shaswe mu basita. Data kugira sinomuvuga. Nuko. Naho data yitwa Diriane. Turabanya kajembwe iyo twaje duturutse. Yabaye nkamuhasha. Kumbe muri na bene wacu. Ese niko bimeze. Iyo none umugabo sari he? Umutware wa muno. Kwa musizi wacu. No. Azakorera mu madego niyo yasigaye ni azakorera. Iyo mu minembwe. Minembwe neza mu madego. Abayika. Uwo se n'umwana wanyu se? Ni umuhungu wacu. Hariho n'abarumuna be bararyamye. Nuko. Ohereka dukomeze tuganire ga nuko turabamenye. Noneho narinje kubareba. Numvise amakuru ya nyine ko mwaje hano. Ndavuga ati reka nzoze nyine barebe mbamenye. Kandi nabakire hano muhana. Ikindi dufite ikanisa hano iwacu twatangiye kandi ciza nuko mubaye abasita bene wacu. Narinjega kubabwiraga ngo muzirure muri iryo kanisa. Nta handi mwoja ni kanisa ryiza rigitangira muzabonamwe imirimo tuzobahezamo ibiti kandi rifite n'imishinga yo kwigisha abana kubusa. Ariko iyo mishinga izotangira mu kwezi kwa kwanza. None ga muzega twubaka iryo kanisa gatore ko tunavukana. Nami Yesu turahumye. Noneho hano musigaye mugira n'amakanisa y'imirara. Ko abantu bose ntimwabaye bakadeza. Oya pastor ntago no kwinjana na bakadeza. Ariko mukecuru hano ntiyabari bakadeza ntiyabase pake. Bijya byaruguru twabisize ruguru. None se kuragira ngo twese ko dusenga Imana imwe. Bibiliya ni imwe, gushimisha ni imwe, hokovu ni imwe. Twapinganira iki? Twe hano tuba twinjirana twese. Biriya byaruguru twarabiretse. Atamuze. Kibwirira iryo kanisa riba hegera twe tuzaze kwirubura muri iryo kanisa. Nuko data. Riba hahepfa. Ntabwo ari kure na hafi. Kandi gaje ndo umucuranzi pastor. Dahirinya. Imbaye nkugira gutya. None ibitangaza gusa. Ya nuko. Papa, ubwo tubonye umucuranzi na sente tuzoyibona ndakurahiye. None se pastor nta sente mugira? Oya. Dayo dufite ariko nyakirayi azoyitwohereza vuba. Jewe ko natekeza ko noza mu kanisa itagira sente jewe. Oya pastor je sinoza muri iryo kanisa itagira sente. Kiyo ni bitangaza. Hawo ndangira hano ga niba hari kanisa rifite sente hano
hano hafi aba arimo nzoja kwirubura. Yo, hano nta rindi kanisa ryiza rihari rimeze nk'iryacu. Ryacu niryo ryiza. Cyakoze hano haruguru hariho ikanisa rya kandi kagabo ngo ni Segugu. Ariko nta kanisa ririmo. Ndimo kumva banavuga ngo ni kanisa ryuzuyemo abarozi gusa. Ta kanisa riraho. Si kanisa no kubira. Kandi wo kwirubura muri he utiruwe mu kanisa ry'umuryango. Riga niryo ryanyuga muzirura. None se hano nta sepe zihaba. Reba nimba hari haba wo yindangira akaba ari yonje kwirubura. Ariko uyu mukecuru nawe ni igitangaza. Sepe za hano. Ta sepe za hanga. Twese so twinjirana nta bya sepe. Ibihe by'imperuka bavuze. Twe bitimiriyeho. Abaga. Karibu. Murabona neza ukora? Murabona. Amakuru mufite? Neza nk'abandi. Nandi meza. Murakomeye. Abandi se bari he? Abandi ntabahari. Amwe mukiye ahantu heza kabisa. Ntacyo habaye. Manzi ntabageze hano? Oya ntawahageze. Ariko Manzi ni igitangaza. Umuntu w'umuevangelista azabisha uko yarampamagaye ngo yashitse hano. Uko wasanga byamuciyeho. Oya ntiyobesha ko ngo uzamuciyeho. Niko abantu bose basigaye bamera. Narinci hano ko ndihuta. Gusa twari dufitanye gahunda na papa wawe. Ubwo adahari reka nsenge waza kumbwira ko nageze hano. Sawa nta kibazo ndaza kumubwira. Uwo munsi twataramiye ku Banyampumvu. Imana imbwira ibintu byinshi cyane kuri wewe. Nubwo nakubwiye utuntu dukeya. Ngahe bimbwire nyabo. Imana yambwiye ko ufite impano yo kuririmba ariko muri korali yanyu barakugwanya cyane. Mbese ntibashaka ko utera imbere. Nibyo nukuri. Kugeza ubana n'abantu nyine bagakomeza bakakugwanya. Kuri abo bakora umurimo mwiza ariko abantu bagakomeza bakakugwanya. None reka dusenge. Tubisenge bizo bintu Imana igeze imbaraga. Mani ikomeye, mani ihambaye, turagushimye Mwami Imana yacu uburinzi bwiza, turashima imbaraga zawe Mwami Imana zikomeje kutuba hafi. Ndashima Mwami Imana yacu ko waturongoye, twabishyize amahoro Mwami Imana nubwo tutasanze ba nyir'inzu, ariko gahunda twatujemo Mwami Imana zigasanzwe. Imbaraga zawe n'urukundo bikomeze bibane natwe, ndakwereka umugaragu wawe Mwami Imana afite imbogamizi nyinshi z'abantu bamugwanya bakorana umurimo mu korali. Wenyine ntiyakwishoboza Mwami ariko niwe wamufasha. Turasaba Mwami Imana ukomeze ubane nabo. Romero Bolingoli Lukaku mwizina ryawe Yesu twika. Opa. Imana yatsigiye kubaguteza. Ni korali yanyu kandi mufite agakobwa kagufi kirabura ako niko kakakoroba. Uwo ni Solange ntakuri. Nako ngako mutima mubi kagira namwe cyo catumye karuka. Ejo bundi nagakubisa amafaranga umutwaro kanga ko yampa ko gapfa. Uko Solange no murezi koko. Kave dukomeze dusenge hari gihe ko tugiye guhamagara tuze tubifatiremo hano. Mana yacu komeze tugiriye neza Mwana. Imbaraga z'umwijima zitsindwe rekura mu izina rya Yesu. Gira neza Mwami Imana yacu kano kanya wiyerekane Mwana witambure mu izina rya Yesu. Dumeni hoshi dumeni Cairo. Alessandro Forienter. Trouble de connaissance mu izina rya Yesu. Opa. Jamuchumba kuri munsi gitandukanye mu gihe kirimo. Ngikoreho njyenyine. Tukazwa umunebwe genda ugifate icapfu. Urayica niko ushize munsi y'intebe. Hari cyo ubonye? Uzi ko ibyo azakuvuga ari byo. Nza numva bagenda bavuga ngo uzubesha abantu naho nibyo. Uko aka kanya twari tumaze aha ngaha wari uri kumbesha. Noneho ndatangara. Ese niba ukeneye gusaba abantu cyangwa ukeneye kubiba wagiye ubasaba neza ukareka gutukisha Imana ndetse n'abayumbe bagenzi bawe. Opereka mutire. Oya nyabo nawe ubwo reka mpamagara umukuru w'abayumbe mubwire ibimbaye. Ndatangaye n'ukuri ndatangaye. Mbabarira umukuru w'abayumbe.
kugira ngo umuntu ugamenye amavuta imbere yawe yamena hose nawe koko ndakwinginze mbabari ndagusabye impishi nanjye sinjiye ni satani ishutse ngaho sohoka papa atanagusanga aha ngaha nkamubwira ibyo nkabonye ndumiwe pe uzi ko ibyazavuga kuri muragwa ari byo yesu we uzi ko hari abayumbe bazatwisha ikiyumbe natwe tukagira ngo abayumbe bose ntibagito ndumiwe cyo koze ubu ndabimenye ntabwo nzongera kubarira ikiyumbe ku bantu ubu ni umuntu ku giti cyiwe Abadi karibu muraho naho neza ma yego mani namwe safi kaze kabisa bite sawa none nimwe muheruka kwimukira hano vuba se yego mani ni twebwe ndumva ari sawa none njye nitwa Mugisha njye kondegiteri mukuru hano muri aka karere kose ukubona mani siko numva bikaze safi kabisa mani njye ahubwo niwe nari ndi gushaka mani aho ngwikise njye nitwa Kwizera sinziga ko nakubwira ngo ubyumve neza ngwikise nje mucuranzi wa mbere ku isi mani abandi bazababesha zaza mani bakababesha namwe mukemera mva mani nanje banyita manzi none se mani musengera hehe ewana dusengera kwa Pastor Segugu cyangwa namwe muzamusengera kwa kakaviye kaje hano ngo ni Zikiya none yarakubeshe ngo ni umupasiteri gice ako gasazaga niba ari agapasiteri simbizi kaje hano numva kari kubwira Mary ngo tuzoje ngo kwirura ngo mwikanisa ajya ngo nagasita buriya ndana senti bagira azirirwa besha abantu ahubwo nanumvisha ngo karabesha abantu ngo bafite mu mushinga ngo wishurira abana ngo amashuri gufasha imfuzo n'abapfakazi kugira ngo gusa abana abakristo ariko taranasengirwa ku pastor kuri iyo bibaze nuko ntana senti gana numvise ngo ntana senti bagira kare kataje none se mani mwe ku rusengero rwanyu mufite umucuranzi mani turamufite gusa sha ntazi gucuranga igisimba nibi bisanzwe nyine nawe urabizi abo ndaje mbemeze ndaje ngire gutya none se hari ibintu bibiri je nzangendera ngwekese ikanisa ridafite senti ikanisa ritarimo abana abana neza ikanisa ritarimo abana sinurijaho none se wobona ikanisa ritabamwe abana habe nejo bundi muka pasiteri wacu yabyaye umwana ntareneza n'amezi 2 umva ko baravuga abana mane ako wagiye ureka ko baravuga abana ukavuga inshuke zicuke none se wowe ntubizi ko mu ikanisa ryacu harimo abana habe nejo bundi ntubyibuka ko babaritse ndangwa abana 7 mvira mane ibyo byari kuvuga bari kuvuga aba baby urumva mane jega kese n'ubutasobanukiwe je ndi kuvuga tuza abana sha abana gute none se uyu numuyumbe koga mu muyumbe wayigize none abayumbe se nibo bataza abana ra arutaza abana mane abana ndi kuvuga mane n'umwana wose ukanaga mane ukamujana mu kabari mukamwico kunywa mukishimisha mukarya Ntabwo icuke man. Karazana manu. Abana se abana umwana w'amezi 2 ndi muko baza ngo bigende. Niko mugutangiye bya bintu byawe tibuka ko ejo bundi nagufashe ndangize ndaguhishira sinabivuga. Umva man. Kuvuga incuke umva ibyo yatangiye kuza. None se wowe uri kuvuga incuke ukongera ukazana gufata ibyo bihuriye he kugayigize ngo muvuga butumwa ngo muvuga butumwa no mukristo ariko abayendera no kuri kwimana ibyo bintu mutangiye kuzana by'abana b'abandi ni ibinyabaki kandi naringize ngo wowe uri umucuranzi muzima utandukanye n'abandi nawe umeze nk'abandi bose man kandi ntubona uyu mutipe je ndabona tutazashoboka reka mwana niko shase reka nkubwire ugende ntukaze mu ikanisa ryacu izo ngeso zanyu mbi taze dukeneye mu ikanisa ugende izo ngeso muzireke kuko bazoza babobona bazaza bagiraga ngo niko abacuranzi bose bameze n'abakondegiteri mugende muze mukizwa muze mumenya ko yari umurimo w'Imana muza mukora umva man uyu mutipe mwihorere ko umuntu karavuga baby man ukavuga incuke none man umuntu aravuga teza hari umwana uzonza umwana w'amezi 2 ise umwana w'amezi 2 ngo tumukoreshe rata man je nyibwiriye
Mana muri quartier hari abana bahiye mana. Basenga iwanyu? Hariya kwa Segugu Mwese muzosenga ryari wa ntawo ngo mbanze nse singa ahubwo repetition kwa gatatu kwa kabiri tugira amaterano y'iko n'ubwimbaza. Aho neza Nuko mana ibaye mureke. Nuko nguko nda. Niko wa mugabo we. Karamenya. None uririrwa muri ubwo buriri ntuja kuri rya kanisa. Erega narusha amasengesho mvaga nshaka kuruhuka cyane. Wega waravuze muti bosengera hano mu rugo ngo mpaka ni ku musozi gusa. Ese ko ntari kubona Samira yagiye Nawe se wabaye guwe ibitaramo gusa. Tukimenya ko ishuri ry'abana ryafunguye ntiwari kubyibuka pe. Yaragiye ku ishuri kandi naramubwiye ngo nono azagaruka umwaka urangiye. Warakoze cyane. Yaramaze no kurambirwa kuzaza yirirwa hano mu rugo wenyine. Ariko reka gende azagaruka mu masomo yarafunze. Ariko nuga nubwo yagiye. Ariko yasize ambwiye ijambo nagize nk'umwana mbona aranyicajije. Ambwiye amakuru. Ndangize ndamubwira ngo nakurinda azayakubwira. Arambwira ngo yaye ngo azagutinya. Ngo nzayakubwira. Hari amakuru Samira nawe yubwiraho. Daye werekanya kubwira. Yarambwiye ngo hari umuhungu waje kumusaba ngo bazashakane. Ngo none ngo agiye ku ishuri ngo nagaruka ngo azagaruka ngo bakore ubukwe. Ibisi bitangaza. Wowe muhungu ba? Nta gahungu ngo uzuna baza baririmbana k'inzobe. Ku gahungu ko ntari kukamenya. Nta gahungu k'inzobe n'imbarakanya byinshi. Ese ni manzi uri kuvuga? Nako ngako ariko je namye muhakanira. Namye muhakanira ndamubwira ngo ta gahungu uwo si umukwe yotuzanira mu rugo. Kubera iki? Hari undi mukwe mwiza umeze nka manzi. Ariko pasite ubaye gute nawe? Kuraje gusigikira Samwera ngo azashakwe n'ubuhungu bwa hano ejo bundi nzabure n'agahuzu kajoro na base. Bisi bitangaza. None se natabona umuhungu wo hanze azabire gute? Reka nkubwire. Narakubwiye ngo pasite. Narakubwiye ngo umwana wanje tazashakwa n'ubuhungu bwa hano. Azashakwa n'umuhungu wo hanze. Turi mu kubona kwazikiya ko ubuzima bwahindutse. Niko nyara. Reka nkubwire. Uzi ko ariyo mpamvu abavyeyi b'iki gihe basiga bahemukira abana babo. Muri mushaka kubashingira ahantu badakunze ngo nukubera hari amafaranga. Buri uja kubaka urugo ntabwo urebera ku mafaranga. Urugo n'urukundo. Odi. Karibu. 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 Mwapaste. Mwaneza kusi. Amakuru y'iminsi. Ni meza nkabandi. Nandi meza. Ko mwabuze muracaba hano ariko. Turahabanyara abantu seyo batabisengana tubakunze kubonana. Basize abana bakomeza se kuyo. Hinya twasize baraho. Barakomeye ikibazo. Ni izuba gusa. Wena tubose. Reka mvuga amakuru angeza vuba. Je gusubirayo. Batawuje kumenya ko ari hano narindi. Wowe nta kibazo yavuga. Yara nawe uze kumva. Pasite habaye mu minsi ishize umugabo afungura igiwe kanisa. Kandi mu by'ukuri je ntamushigikiye. None pasite ico cyabaye ikibazo mu rugo. Ihangane Perusi. Ihangane Perusi. Ihangane mwana ihangane. Ihangane Perusi. Pasite aho kuvuga ngo je mushigikire. Ntutandukana nawe. Niko Perusi we. Yego. Ihangane iki ni ikigaragazo twese dufite. Kandi turi kugisengera Imana. Imana izadusindishiriza gose. Wihangane.